Allah. Perbaikilah akhlak kami dengan berzikir Al-Quran. Ya Allah, sempurnakanlah amal kami dengan mengingat Al-Quran. Ya Allah, bersihkanlah wajah-wajah kami dengan berkah Al-Quran. Ya Allah, terangilah tubuh kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka-Mu yang terdiri dengan karamah Al-Quran. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan syafaat Al-Quran. Antal alimul hakimul basirul karim Allahumma nasirul karim Allahumma buyur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Semoga hari kita ini berujung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.